Fáilte roimh arás. Welcome back. Follow me, Miss Gaeilge. Let's learn Irish. Level A1, Topic 1, ag Bualadh Daoine, Rannóg a Hocht, Bearnaí sna Beannachtaí. Section 8, fill in the blanks, with a focus on léitheoireacht reading. Lemúna ag Bualadh duine agus ag curtú féin in aithne. Teaching how to meet people and introduce yourself. Bearnaí sna Beannachtaí, Leathanach a handshake. Look at your handouts, Bearnaí sna Beannachtaí, page 11. Blaine a córáite seo a leannas, read the following chorás. Blaine isteach na Bearnaí sna córáite le focail ón lista atá ag bán an leathanach. Fill in the blanks in the conversations with words from the list in the blue oval. And in our oval here we have dia, féin, dit, ceart, ma, buíochas, tú féin, ma, and go. So pause the recording here for a few moments while you do that, and we'll go through the answers on the next slide. Córá a hen. Dia ó bhuireann. Is mura dit a bharbara, ca dé mar atá tú. Ma, buíochas le dia, ca dé mar atá. Go. Córá a dó. Hello. Hello. An bhfuil tú go. Tá. Le dia. An bhfuil tú go ma. Ara, tá mé go leor. Bearnaí sna Beannachtaí, freagraí córá a hen. Díolchuit a bhuireann. Díos murchuit a bharbara, ca dé mar atá tú. Go maith, buíochas le dia, ca dé mar atá tú féin. Go maith. I'm going to have you repeat after me the córá, and then I'll have you read it through on your own. Freagraí córá a hen. Díolchuit a bhuireann. Díos murchuit a bharbara, ca dé mar atá tú. Go maith, buíochas le dia, ca dé mar atá tú féin. Go maith. Now take a moment to read through by yourself. Bearnaí sna Beannachtaí, freagraí córá a dó. Hello. Hello. An bhfuil tú go maith? Tá, buíochas le dia, an bhfuil tú féin go maith? Ara, tá mé ceart go leor. This time repeat after me. Freagraí córá a dó. Hello. Hello, an bhfuil tú go maith? Tá, buíochas le dia, an bhfuil tú féin go maith? Ara, tá mé ceart go leor. Anois, take a chance to read through it by yourself. For this activity, you'll need the handout Bearnaí sna Beannachtaí, Bearnaí ó Bhéal. Tá gá chórá ar an millóg seo. There are two conversations on this handout. Tá Bearnaí sna Beannachtaí. There are blanks in each one of them. Éist leis an mír agus líon na Bearnaí.
Listen to the sound file and fill in the blanks. Nuair atá siad líonta isteach agat, éist leis an mír arís chun do chuid oibre a cheicáil. When you have them filled in, listen to the sound file again to check your work. Ansin, lay an chomhrá amach ó sord. Then read the conversations out loud. Buan úsáideach an chéad sleanán eile chun do chuid scríbhneoireacht a cheicáil. Use the next slides to check your writing. Chomhrá a théan. Díochait, díosmorchait. An bhfuil tú go maith a sheáin. Tá buíochas le dia, agus tú féin. Tá mé go brá gurb maith agat. Chomhrá a théan arís. Díochait, díosmorchait. An bhfuil tú go maith a sheáin. Tá buíochas le dia, agus tú féin. Tá mé go brá gurb maith agat. Chomhrá a dó. Hi, hello. Cad is anam dit? Liam is anam dom. Cad is anam ditse? Ciara, tá si go deas Bualadh a Liam. Agus leatsa a Ciara. Conas atá tú. Go brá gurb maith agat. Slán agat. Slán leat. Chomhrá a dó arís. Hi, hello. Cad is anam dit? Liam is anam dom. Cad is anam ditse? Ciara, tá si go deas Bualadh a Liam. Agus leatsa a Ciara. Conas atá tú. Go brá gurb maith agat. Slán agat. Slán leat. Chomhrá a théan freigraí. Díochait, díosmorchait. An bhfuil tú go maith a sheáin. Tá buíochas le dia, agus tú féin. Tá mé go brá gurb maith agat. Chomhrá dó freigraí. Hi, hello. Cad is anam dit? Liam is anam dom. Cad is anam ditse? Ciara, tá si go deas Bualadh a Liam. Agus leatsa a Ciara. Conas atá tú. Go brá gurb maith agat. Slán agat. Slán leat. Bearnaí sna Beannachtaí. Ag bualadh le duine agus a chuir tú féin in aithne. So in this section, we practiced our listening skills and writing skills, greeting people and introducing yourself. Lecture notes and worksheets to accompany the course are available, along with audio files and links to Quizlet flashcards and study tools. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge's website, or edited versions can be found at simplyjacintha.com, links in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their permission to use the learning resources that are available on their website. Tá súlagam gur bhaint sibh tanavas. I hope you enjoyed this lesson. Like and subscribe if you got some value out of it.